Today's topic guys is about adding and subtracting mixed fractions. So not example nga 3 and 1/4 plus 1 and 1/2. So natong buhaton is itong kopyahon utro guys. 3 and 1/4 plus 1 and 1/2. Next, atong ilain ang whole number o ang fraction. 3 plus 1 open close plus 1/4 plus 1/2. So next, atong pangitaon ang LCD sa 4 ug 2 kay mixed fraction man. So using skip counting, ngitaon na to, no? 4 ug 2 mo gani basic pangitaon na always ang LCD. 4, 8, 12. Pag makuha na itong common, mo na lang yung LCD. 2, 2, 4, ug 6. So, common ng 4. So, meaning ang atong LCD is 4. Kopyahon na ito utro. 3 plus 1 and plus atong butang ang LCD nga 4 niya. Pangitaon na itong equivalent fraction niya. So, butang na ito daan ang yung LCD 4. Para di ta maglisod, di ta malibog. So, kanang 4 nga iyang LCD atong i-divide sa iyang original nga denominator. 4 divide 4 is 1. So, kana divide ni mo diha. So, ang answer is 1. So, kanang 1 nga answer, imong i-multiply sa iyang numerator nga 1. 1 times 1 is 1. Next, 4 divide 2. Kagod. 4 divide 2 is 2. Kay 2 man. 2 times 2. Multiply na bugal sa taas. 2 times 1 is 2. So, balik ko na to. 4 divide 4 is 1. 1 times 1 is 1. 4 divide 2 is 2. 2 times 1 is 2. So, next, 3 plus 4 is 3 plus 1 is 4. And common naman siya og denominator. Kopyahon nato ang common niya nga denominator 4 and add natong numerator 1 plus 2 is 3. So ang atong answer is 4 and 3/4. Okay, ang sunod atong i-subtract or i-minus nato ang 10 5/6 minus 7 3/8. So, solusyon nato is kopyahon nato otro. 10 5/6 minus 7 3/8. So as usual atong ilain ang whole number o ang fraction. So 10 minus 7 plus 5 and over 6 minus 3/8. Next, pangitaon na to ang LCD sa 5/6 and minus 3/8. So, ang sa LCD sa 6 ug 8, mag-permi na to pangitaon 6 ug 8. So, skip counting, using skip counting, 6, 12, 18, 24. Next, 8, 16, 24. So, 24 ang iyang LCD. So, capital outro, 10 minus 7 plus atong ibutang ang LCD daan
Then atong i-divide sa karaan na numerator para makuha na itong equivalent fraction niya. So 24 itong ipastaraan. So 24 divided 6 is 4. 24 ito na 24 i-divide nimo sa 6, ang answer is 4. Next 4 imong i-multiply sa 5. 4 times 5. 4 times 5 is 20. 24 divided 8 is 3. Divide mo sa 8. So 3. So 3 times 3 is 9. Next, 10 minus 7 is 3. Then, subtract na to. Okay, next, atong ansiran. So 10 minus 7 is 3. Then 20 minus 9 is 11. Then kopyahon ang 24. So atong final answer is 3 and 11 over 24. So di naman nato ma-Lewis term, kaya di naman siya pwede ma-Lewis term. So this is our final answer. Okay, another example is 5 and 5 over 7 minus 1 and 2 thirds. So itong button is same lang yapon guys. Kopya ko na ito. Otro 5 over 7 minus 1 and 2 third. So ilain na ito ang whole number again. 5 minus 1 plus 5 over 7 minus 2 third. So sunod na to button is pangitaw na to ang LCD ani. So let's find LCD. Pangitaw to LCD. Mao ginay permi na to buhaton LCD para makuha na to ang equivalent fraction niya. So next, so kung para makuha na itong LCD, so ito iwaton. Akong itudlo sa inyo is katong pinaksayon, skip counting. 7 o 3. So 7, 14, 21, kini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So common ang 21. So ang yang LCD is 21. So 5 minus 1, kopya lang sa yan. Tapos ibutang daan ang 21. So 21 divided 7 is 3. So kana i-divide mo na 21 divided 7 is 3. So ang answer sa pag-divide nimo imong i-multiply sa numerator nga 5. So 3 times 5, 15. Next, 21 divided 3 is 7. So 7 ang answer. 7 times 2 is 14. 7 times 2 is 14. So next, 5 minus 1 is 4. Then 15 minus 14 is 1. Kopya ang 21. So ang answer is 4 and 1 over 21.